Asam angkang prek jama di malong langkit hejok di furong supi han parwa hiti along prek jama hanador ke bat. Owe bari mahawra ghara mai keseng. All Assam in the district wushu championship along Karbi Anglong penta wushu kapathu atum kachepate dunji aphan kachisi. Kardom ada birta longpen nili birta thanbang sami monika milikpi dom birtang tonpen arjik than. Asam angkang arwe ke jang parpik lapen langke thea jok tifu ahi thelongta pregjamahana mokha dornang badbom tanglo pusi jakhong ni phaing kora player ni hithiar lo pherangkia tum hanke joratum aphan karjo hut pachini dun. Asam angkang prejam hawar long langke thea jok hanador difurong supia longta ador nang batang lo ador ke barahan mokha lake bokbok hantharwo potol thoithe kobi hai hui henlo bonda phuruyathe harsun ke loklapen musur dali hai hui ador ke kaya tenglang pusi han ke jor tumpen pachini karbi hithi han parwo ke jor tumpen kapachini ke arwi ke jang parpiga jok han parwo ki mebar pete da jok han parwo nang ke thona tum podor unwang le det pensi han ke jor jiap han akisung thepikan lo pusi han parwo ke jor soar lo tumpen pachini lang thi pen jo ka tor bat na pipia ahana dor bat iko dor bat la kotor ko anik lo ke pra posi jor bo judo aprang en bom ke anik lo aprang ke bicara posi ini tuh wholesale en hai ke jor bang roket la sonjol tapi ini bang thong ke pra po asapun na sunjal pun mahal ini bang thong ke pra po posi kre gena rola kini bang ke gena hi bang e anik lo aprang ko an sinang jor non ke ador pat ke bang ke yas dulu lapen ke lali lapen an biru thai pe hai bang pat bilang di tapi ada ni se ne bat kong ini lah langat yang mana kesan yang nanti pakai wede nanti tapi dong kalau lagi itu tentang Islam lah jadi kalau jadi Islam kan kalau siapa yang kerja kalau ni tentang bisnis sama kan lagi yang pernah berpakai nama kira berpakai kalau kita tidak tahu ini jadi tidak tahu ador patlap atima nitumpai gari endun ta hedi inglong han sitame peng thompen ingkoi mai peng sikake tasan sen ansi nitum ta chujo po ipeng ingkoi angke trip po peng ken thomke angke bangahan tu endun ta thicita ilin thomke sipai gari lapen ke kupida thongkep endun hengon ta thongkep endun ason tin ahan sin ilina long thongkep ni tin angke ni tum ka Georgia bangke sungkro angke puala ingkoi de Georgia kasma na kontier ta angke lukson pit angke puasa keble Georgia angke ati dia la person amasi di ni tum ke Georgia bang ni di Georgia ako kalam lo sung pik lo itu son si sona bar size na si na nang itu pai krian nun bang sa dor sore la ador sore lo so jok sinona bang ya ko vidor fan ko sa katura do ko la katura do ko jobo Georgia fan katura do ko Georgia dor su pik lo ma si inte Georgia fan katura ko son si Georgia ko ma la pai krian na tum yanon hupi jo ni si ne ador pasore ko la paigari ador pasul alang tu tanga hasita ador pasul ini na long thongke in paigari enu nai so ador kopia posiala tum ange kopia posiala tum gene ador pasul nang ko pia pos ador pasul ma mane la person lang
Arbijang pig mati di lang ing lumpo an di lukson et po. Lukson et po ke asap so vet ahansi an ke chichi po he. Inutan ni phanang pinai inutan ni phanang pinai. Koi gala alang tum ta po ke da ve de ta di lo. An ke la si di ta do pa so na ko. Sini tum ta hala ni kuma paigari ke enador so da ko ni tum ta do pa so. Ada pas ni. Si walong ingkol wai ni tangkep na sondo ako so kalite nitum la ipeng sika kep endun lote ipeng konhi pulote ingkol ipeng kon oke jo la puson si jo आलू की बात तेल तो 100 टका ना आलू itu दाल तो 70 है और नोरू आगे दाम है अलग बढ़िया नहीं ना ना और प्याज 30 टका बढ़ा नहीं माने दिया नोरू दाम बढ़ा दिया आपका बढ़ा नहीं ना आलू का कितना का है पर किसी आलू 15 रुपया और प्याज का 30 और लहसुन का और दाल का कितना दाल का 70 बारिश होने के बाद सब आलू प्याज दाम सब बढ़ा दिया नहीं बढ़ाया ना ठीक अभी वो Arwi ke jang ka jok alu pias kadu ka ya da ador bang ang bat bom lu ku situ la sin person nang ku na ador bat ma mate komu cha son chuna po ni dun sana me krepo kaya teng ma mate non ba sok se bat cha ni rong se kini chen kam te plan na ji ba ma ni ni se tamit no nang li chuna po ki krepo pias ko nang ni alu bom ne ke bra po di maten ke dali pinya ha ko dali chuna mela ni प्याज सब कुछ दम बढ़ा दिया बोला तो आपके बारे में आपको क्या क्या बोलना चाहिए वो तो हम लोग नहीं बढ़ाया ना हम लोग जैसा खरीद के लाएगा वैसा ही बेचता है कुछ लोग बोल रहे हैं कि बारिश की वजह से बढ़ा दिया ना ना हम लोग क्या बोलेगा हम लोग का हाथ में थोड़ी है हम लोग जैसा खरीदेगा वैसा ही बेचेगा अरे अच्छा अभी मार्केट जी का आलू का कितना होगा 18 रुपये बेचता 18 रुपया तो पहला तो 15 रुपये का ना 3 रुपया बढ़ा दिया बढ़ाया नहीं पहले से ही है मैंने खराब ज़्यादा निकलता है बोल के मैंने मिला के बेचा अच्छा अभी 18 रुपया ना अच्छा और प्याज का 34 और हुआ 40 का और दाल का कितना हुआ दाल 7 West Karbi Anglong Rongkhang constituency angkang non hejong kibui PMGSY tower langtong plina jok constituency arat ke dokedam siksak olu pusi rong amekaratu ningri West Karbi Anglong Rongkhang constituency ki parlo lingding jarjuri ahawar langgethe kanglum ajok PMGSY atowar athai pen athai heno etlo Karbi langpi langgethe ajok non hejong kibui a PMGSY atowar ta heno etlo laso atowar probjin penselam pinangji puta rong amekaratum ke hang pado Swai road হয় এটো লিংডিং পৰা আমাৰ এই জালজুৰি গাঁৱলৈকে হেৰি যোগাযোগ হৈছে আচ্ছা বানপানীত কেনেকৈ ক্ষতি হৈছে বানপানী বহুত ক্ষয়ক্ষতি হৈছে আমাৰ এইখিনি অঞ্চলত কেনেকৈ কাৰণ বেয়াকৈ মানে এই বৰপানীৰ পৰা আমাৰ এফালে পানী আহি যায় আনফালে সৰু সৰু কেইবাটাও জান আছে এইটো লক হৈ মানে গোটেই ৰাস্তাটো ভাঙি চিঙি মানে বিচূৰ্ণ হৈ গৈছে আমাৰ গাড়ী সৰু সুৰা গাড়ী আৰু মানুহবিলাক যাতায়াত বহুত অসুবিধাত পৰিছে এটা ৰাস্তাটো নতুনকৈ বনাইছিলে নতুনকৈ বনাইছে ৰাস্তাটো ক্ষতি কি হৈছে ক্ষতিটো আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ এইফালে কেইবাটাও গাঁৱৰ লগত যোগাযোগ আছিলে কিন্তু এই বানপানীৰ সময়ত কোনো মানুহ মানে অহা যোৱা কৰিব পৰা নাই ৰাস্তাটো ভাঙিছে অঁ ৰাস্তা গোটেইখিনি ভাঙি গৈছে খহি গৈছে Kei nim ake lokchipupe pen non hejong Karbi Anglong oebari masong Hauraghat amai sengsi arpu chepek pusi Hauraghat penili tom pherangke ladak birtang pali Thanbang barim borsing timung chapayam phupen kapado mai long penangan chingwai da phi Lolit Chandra Hazarika aphan mai phu Babesh Chandra Rajbongsi aphan Kongchun bang pen bangkre roksi aphan men ingwai si oebarim Hauraghat amai sengsi arpu kimi chebak mai long ake saratum Kelongang ji aron hai hui taka chingwai aklong palidang
Owe Barim Mate, Senior Citizen Keseng Amai Long Owe Barim Pari Rongpi, Robin Goswami, Susil Gogoi Tuk Chetongdun. Amai Keseng Amai, Haura Ghara Longsi Pado. যি শাখা গঠন কৰিবৰ কাৰণে সন্মিলনী আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু আজি যিসকল সদস্য ইয়াত উপস্থিত আছে তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসম জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সমন্বয় অসমৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ উন্নতিৰ কাৰণে স্বাস্থ্য বা বিভিন্ন দিশত উন্নতিৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আহিছে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি আপোনালোকৰ হাওৰাঘাট অঞ্চলৰ যিসকল জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আছে সেই জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলেও ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ Normam so porphan birta moin tapoingsna. Come live, come and test drive Nissan New Sero India. Visit the nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000, Tarano XL Dio special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Nissan Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkelan, near Don Bosco School Depot, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpidangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park, picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong.
Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dina mo phibot birta long wang thuiglo kewangji jakhong ni phai inquirer sirkep arni pen ni phai thongkep rai siarnian surini akre sirkep aninkana pharman 16 all Assam inter district junior wushu championship along Karbi Anglong pen kapathu ka chapati dunji bang phubang phia tum ka chisi ka jadang pon bom birta non hejong birta nangli Udalguri District Wushu Association में पत्तिर पीपौंसी विष्णु रफा ख्रिस्टी संघ उदलगुरी लोकेबांगजी जखों निफाई इंक्वायर सिरकेप आर निपेन निफाई थोंकेप राय सियानी 16 All Assam Inter District Junior Wushu Championship along Kachapati Dunji Aphan Karbi Anglong Sami Thariatum Tachisik Chadang Pon Bomlo Labangso Championship along Karbi Anglong Pen Bang Trokatum Chapati Dunji Lapenalang Litum Aphan Wushu Than Bang Mati Wushu National Referee Ghana Terang Pensi Japon Pogosi Non Hedjong Birta Ribdun Long Bogajan LA constituency kapar loangkang non hejong Bogajan along BJP pen Wistarak training aja mek kapat dopono birta nangli Bogajan block mondol nili block mondol laben Bogajan block mondol at tumpen pati piponsi Bogajan rong supi along BJP asong pen Wistarak training aja mek padopon labang soja megalong langpher constituency IMAC mati BJP membership driver convener Ram Singh Timung Karbi Anglong Thomas Council EM Madhurja Dhekial Phukon BJP Bogajan LAC in charge Roland Killing pen Chengrok district BJP asongja po songjapi laben klembang phubang phiatum chetongdun Ada birda bangkela ponsi kang ton poniglo dome thakme kurang thu